Hello, loite ho. Tuni ni khu atu sim seiding u chele. Amar barti hin khu tu sim. Ama hin kum somli le ku lang a khut da ma. Apathin u lot siwa azana le. Ahin khu ama jinga alhunglu ni ti dat sana a kum somli le ku zen a khut da pa hin khu tu sim cho hi. Ichi khut dom hi abai ha ni nom le nangjong na khut hi ga domin lang. Minin izat na dop zawam ti chu komenanan sei divin. Kahin ti mu bi ken ko domin hi le a hat ta in 3 minute zo chun ka koi thla pai tai tu hin amar barti hin ko to sim cho sei u hi te amar barti hi ho ta banga normal ta hin ko mang kha chu hin ama he 1970 ge cho normal ta hin ko man jiyong ne yin cha jong thum ane yin benga na tong mi hin chude ta a ho lo wang chun ama he a kham chabe ma num sa ta khat mi cho hi hinlan ni khat aman jong pathina ko na ko no agin aza a hichinia chun hin khu hung ki hialin hin khul hum kya ya a khut adu ma apathino zana pi ding chun anaki gel hatai a hin khu apathin jing ko ma alhung lui kyu se jong hilowa aji le cha jong ada la a hibanga num sata hin khomang pa chun genthe ta lampi a nisi anding ne la cha lomun le gi namun nei lowa ba le le jing chu hitai a khut dop chu thakha jong hilo kum somli le ku hi kum khat sung apat na kum khat sung adop ma chun aman jong ha asal he jingin a khut jong khamji in na jong asa in I chun gu le chang ho jong hung boin avun ho jong hung go in se san jong adei banga chun along tu thei tapun a khut chu hi ti chun akang den tai gen thei na khat chu ne jong le man a hin khu chu apathin wadinga akat do hi pha chun aman jong athu seile achi pi vo cho nung chon lovin a khut cho dom dom jingin ha na khana cho ha le jong le hin la kum le la ong chi dung zui chun kum nga kum gup lang hin pha chun ama dingin jong a khut dop cho them khat cho nom jep hin satai kum som lang hin dop pha chun atha jung ho jong adop da na chun denin a khut jong he a hin koi la nge nge le a khut ni pu ke a bongama zala ma hi thiding hi tai achi cho athajung ho jong hi hilaya hi tan gama hi tan aman thajung ho hi lo le adi lawa ahin sa kha nge nge le a khut pumpi hi lo le ta sa pumpi jong hi thi thei a hi mi tampin amar hi interview a bol ji uvin idinga na khut na dom hamtin adong ji uvin hi le amarin jong lise chunga gale tul ikham theina dingwa hi chikhut ni kadom hi tin ase ji in chikiu se jong jo hilowa amar ta banga akhut dom amarin jong followers tampi ene in ama hon jong akhut no cho kumsigi kumsom lani kumsom lenga ho cho adom uvin hinla amar ta banga kumsom li le ku jen akhut dom chu hi uvi itabanga amar sadu hin khu to eho in khu he ga te ka le eho hi hung tho ting leo ide de u chale ne the ini uvin hinla amar chu sadu ho he hung tho ting ule in le lo nei lo hi ji u chun sum le pai jong ani povin ni ding don ding cha ding jong nei ji povi iskiu se che hiloba gilkil dang cha ting le hon tuitin an ki hun vin inu le pa ho vin e hon pi uvin hinla ma ho he an ni ding don ding jong nei povin achi le ba le nom jong leo kenga mun gam lata ta he chi jivin pathin thu ho si jivin in la e ho hi mun nai cha bazar jing cha chi ding hi jong le gari ne hi lo le auto be a chi jivi in la sadu ho to e ho ikiba naw khat chu sadu ho in jong keep it fun a choi win e hon jong fun a choi win sadu hon keep it fun a choi naw he aloi dang sadu ho ta ke ho matna man u hin chuteng le lagaw lama ichan a phau tam ti a ke ho matnaw kha jong chu hi sadu chun hiti cho khut adop ma hin khulum ke ya chu pathin awadinga cho ne ke kat do hin tu hin mi khat karasuris ki ti jong hin khulum ke ya akyang khat se adinga hichu apathin o azana le apathin o hin khulum ke ya hin kho api do nawa anavet sa kin hi kasari si aimu ato hu ting jong le akeng khat na bu jin aimu ting jong le akeng khat na hin adingin aimu ji hin la aman jong achama hi misin ti dham ti hi akisimin sun ting lawang a misin hi mang cha chom kha khan hi aki tol ji
chom khat ki chol hi akyang ani ni a koi la alewa akyang kha se a cho ding tho thowa hinla ata asalang a body lang he akichol sa ji bowe chikiu se che hilowa sadu honjong apathi no azanaw hi wet sa na a dap lighting le Himalaya mountain na he achi jiwin Himalaya mountain na he ama ho group phabe aki khom jiwin hilaya chun sangkhol ho ki a in dabla chun fit group noilang pe a chun aisla a chun jiwin meditation hi lo le yoga ho cho abol jiwi iga gel la chun nuizat umta kha jong chu hin angol jong ngol kai uvin hinla alung thim ule athale azungu apathin uwa dinga asian uba api pau hi igelew eho Christian cha ten jong itabanga hi kipethele pathinin ichan gia ingai lunwa ilung se diuham ti jong he gelo thei hi pui chule laya chipa he kumsom sigi lugup zen annelo tuidon lowa uma hinga hi lungdon umta hi annelo tuidon lo chu goble lunhan lang agu keu se kido tele kilom jingin in la ta sa hi ga vele normal he jingin gel sangin hoizong hoi he jingi chipamin hi le pralat jani hin ama hi Indian mongho khani hi in kumsom li lang annelo tuidon lowa hin khu aman hi ichipa hi hotabanga normal hin khu kumsom lenni chegan change hi chun anamangin in la kumsom lenni hi zo chun aman jong lagawa pathin ka kisani etin anle tui chu ne lo don lovin anakoi tai kumsom lilang hiti chun hin khu anamangin 2003 le 2010 kumchen medicala ichipa chongchang hi hulgil na ani win hi le ichipa hin an energy in tuizong adon ji 18 asai uvi in le chepa chun kanejong kanepun kadonjong kadon puitin anapang cha he jingi oi che pen chu di amti chu kamenanan si divin ka hin ti mu ve ama hi 26 May 2021 komin anathitan athia chun kumsom ni le khat a hi tai thil kidang ta khat kit chu 1974 komin pasal khat kailas ki ti jong chun kahin khulhum ke ya pathin kazana le pathina dinga kahin khu kapedo tai ti vet sa nan kahin khulhum ke ya ka kisilo de ti tin na se kailasin chate segi zen aniin ama hi kelngoi ching hin kelngoi na si achun aching jin hin la ma hi ahin khu pathina dinga pi do a kisilo dinga anakitip hi pha chun ama jong akisil nani kom chu ahung ji hin la ama le ama akile til kho kit ji in ka kitip sa he tai tin akisil nom na cho apai la ji in akisil ji poi in ko tele asopi ulana ho in jong kisil dinga chun anati movin anozolji win hin la man alung agel ha pha chun ananom ji poi in la ama kisil lo be se jong chu thina thei hi het kit ji chun aman jong gululai technique mang cha in mi ati kung ji in meya chun awun ho chu anasaji e kailasi akisil ji lo jina chu banoile sitna minian pen pan hi sa mai the hi helama hi banoile sitna minian pen pa he poi ise thu se to hlon uwa banoile sitna minian pen pa hin khotu sim jonga se uti ama he kumsom sigi hitan irana ping hi ama hi anyaula ya e hot banga hin khu na mangin hinla aloile pai to tuya ki chip ji nawa tu sin hi lo le bang sin na tamta na tu ji ji chun ama hin tuya ki cha in tuya ka to kha pu pu le ka thi di ti a ni he ji chun kum som sigi lang hi ki silovin hin khu na mangin war record anamu in lesit sunga minian pen patin war record he anamu e in la aman tuya ki chan hi iga gelle akisil nom lo ji a kisil lo hilowa aman tuya tui ki cha na khat anani ji a chu ani kisil lo zo hi tu akan do no mu chu ama hi desi chunga tui ki cha in kisil khapui tin ki sei hin la ep do na hingji hamti chu question hoi ta khan hi ichan chun video chu ki cha in aban video ting ki mutu kit tau ti